Ahee, namukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Ya namuntlha ta eka yona loko Mr Post Dipengisa Manyangatsi ti khomisa. Yeah, so previously a ni kombiseni ku ri se Manyangatsi a pfumela vanhu, even those who are close to him, ku va ri tlanga risimu leri Manyangatsi because initially a nga pfumeli. Yeah, of course, a continue the attack ka his official account. However, Mr Post said to the vuya ka yena. And leswi a dya n'wi jaya a do tsala nchumu ndi n'wi ba hi ti-action. Yeah, so if you can want to miss the post after looks I enjoying himself a post that I aka chinga miss the post tani ti video tem nga ti vona last if you can post a video leyi ya vakokwani kwala yi kona la ka channel la ya yi kona full video la ka channel ni ta vekela link ka top comment fika di vekela video leyi ndi n'wi jaya and then from there tlhe di vuya kambe tlhe di fika di vekela leyi ya swihlangi lila swi ka swi yimbelela Manyangatsi na swona na yona yi kona le ka channel ni ta ri kha ni yi vekela ka top comment tlhe di vekela na le like swilo leswi hinkwaswo swi n'wi endla swi ze swi endla ingaku maybe this guy is getting crazy or something mani ha tshembi ku a nga a ri kahle from how I see it because hi vone after loko ni posta this video teto fike hi vona a posta this post here la musima yona leya 11 hours ago leyi ngala la nga faka loko hi hlangana u endla leswo a wu yi jo ni ku ba hi mpama ni karhi ku phunderi like I don't know like I don't know loko i te wa pfumela vanhu se va tlanga each and everyone hi ku yena i accepting risimu a nga na mhaka na swona yena as long a ndla mali hi leswi a vula swona but I kind of feel like like guys like is breaking down something is not ending up hi ku indleni mali ya liya nga hi endla as better a ya vona psychologist because swilo se a swi posta ku swi ndlela ku u hundzuka damba wa khegula loko damba wa khegula na yena even a mental breakdown after risimu ra damba wa khegula a hamba endla swilo swi humesela swivideo na yena swin'wana ya Manyangatsi i famba the same road wona nyana leswi ni swi vonisaka swona la mona leswi nga ku endlekeni so ni tlhela ni tsakisa hi ku se he's back to his senses ya ni nga vula swi tani hi Manyangatsi ku ri yeah I'm actually impressed tanihileswi ni nga swi vula like or previously ti-reviews ta yena na pfumelela na tona swinene issue leyani na yona a ko sweswo mi kuma ku like a hatlisela ku jahelela ku va yinani under review ya album lowu ya ku huma mavona yena leswi nga fika swi endla ka December a ku yena a twina ku ti-top songs a ku ri va yena ta band Mayengani leti ta tiko ra ka hina leti yena va xibekara which was wrong mara sweswi ni tsaka ku pfumerini ku fika a tsala ku wa n'wi rhandza band Mayengani swinene as a fan mara i worried ku band Mayengani a nga ha vuya na and i ro sungula ku va awara hi swona after 10 years ya band Mayengani wa kha dominate ka Xitsonga sweswo a ku ri fact ku va a pfariwa hi ndlela liya band Mayengani ha phosa mina ni vonile khale ngopfu video futhi ni swi vone khale hina loko hi yingisela swilo like hi va na open mind mavona nyana sweswi ni olola ku kuma ku mina na swi kota ku va ni swicha like loko ri sweswi ku attack wa band Mayengani ka channel ku attack wa yena sweswi ku attack wa Mr Post depending on content ya vona so na swi kota ku va ni kha ni swicha on very easily because mina I'm attached to Mr Post and I'm attached to band Mayengani mina ni ti vhahela na beef vona yana yeah so i pfumerini sweswo and then a tlhela wa khongelela band Mayengani the president hi ku na Mr Post a nga hleketeriwangi leswi a nga swi endla ka lembe ra December ka album leya Manyangatsi of course yeah na yena Manyangatsi tlhavula ku a nga swi hleketi ku hayi papa Dwan Mr Post di nga n'wi pfala leswi a nga tsala swona as you can also see there so hi sweswo but then overall the whole entire of course reason for this video aku va ni kha ni vula ku hayi miselo I think is getting crazy na le mi nga yi hlami ka baphozi kwala mihlale I think it's getting crazy there is something wrong with him from how I see it and no something is wrong so yeah so maybe vanghana va yena mi zama ku va anti something loko the more I continue in this way loko Mr Post ni vula no tshama loko Mr Post tlhela n'wi ba hi beef yin'wana kambe
se a nga involve na maphorisa like a ni ku vula even the worst case scenario mi kuma ku se a khomete swin'wana ende ma vona ku swi nge he vi kahle like swi ta swi onhe ngopfu na mina ta boheka ku delete tivhidiyo ta yena hinkwato leti ni nga ti endla ma vona se i ta ni luzisa na revenue sa a redzi if yena wa continue but yi nge chayi kahle at this rate loko ni n'wi bifa kambe Mr Post ni vula no tshama la yi nge chayi kahle on his side Mr Post di fish moya na mhaka na swona vhele loko ri a mi nge za subscribe a ni ta ku vula mi tlika subscribe.